Kada god idemo u prirodu, uvijek sa sobom nosim bar 3 izvora vatre. Upaljač ima pouzdan održiv plamen. Ovdje obmotamo ovako izolir traku ili duct tape koji možete da koristite kao potpalu, kao suvi materijal kada ništa nema u blizini da je suvo od prirodnih materijala. Mana je ta, kao i svaki mehanizam, upaljač može da se pokvari. Možete pokrenuti vatru i sa ovim ovdje mehanizmom samog kresiva unutra, ako je dovoljno očuvano, ako nije smrskano. Šibica, isto dobar pokretač vatre, međutim ima problema sa vjetrom. Kutija može da se pokvasi. Evo recimo sad je malo vjetrovito i odmah se gasi. Dakle, to je jedan od nedostataka. I meni omiljeni način je ferošipka. Iako se pokvasi, malo je obrišete. Ako je vlažna sredina, ovdje možete da sastružete i napravite ove špene. Mana je ta što zahtijeva izuzetno strpljenje, nekad ne ide sve kako treba, trebate poznavati tehniku. Dakle, minimum 3 izvora vatre je uvijek dobro imati sa sobom u prirodi, jer jedan kad zakaže imate druga 2. Bitno je da ih držite u odvojenim pakovanjima, recimo ja ih nosim ovim ovako kuticama, to ih čuva od vlage. Ovdje imam još pribora neko koji koristim, drvo sa smolom, vosak ili ovako ove kesice koje mogu ovako da se zapakuju ako vam torba pokisne, upane u vodu ili nešto slično. Šta vi nosite u prirodu? Jeste li probali jednu od ove 3 metode? I kako se snalazite sa ferošipkom? Pišite mi u komentarima.